Wan Arjit Singh ha kekerdan kebanang ko ngai ha peding kini kinong roi bapau ke berthai. Ahmantaka video ngin nyepe ya ka jinglong number 1 jong u Arjit Singh na peding kinong roi bapau jong berthai paro. Tiswa ya kebangin stang kepat i paperlock ya kebapin singau ba ban ai ka jing kershan ya kini ke YouTube channel kebangan dengan sustang. Da kaba I like haman laki video keba phi page pat kumjuru ban subscribe. U Arjit Singh u de unong roi bapau ha Bollywood hai India pat kumjuru ha ka berthai baro kawai. Uni unong roi uba na po West Bengal udon menta ha kekedan keba ha klik du kata ha kacing buntam kinong but lan iki followers ha kanika platform kata ka Spotify kat ko menta ubnai September arjar arpusan u Arjit Singh udon hadu shispa san pandru million ki followers u lawan ne ulong ha klik du haden ka Taylor Swift kepadon ha kekedan kebaar u Ed Sheeran ha kekedan kebalai Billie Eilish kadan ka basau bat terang tu kemba PUI ia katukarang jong kini kinong roi. Mentapat ngin yape pakanu Arjit Singh usim lani uchach ban roi kawe kacing roi haki film kanu uchach haki lip performance bat lip concert. Katkung ki report bala yo lum laong bau Arjit Singh usim kat prah du arphula kawe kacing roi ban roi haki film. Ban haki live concert u Arjit Singh usim we ponsan lene hadu kat sau crore. Ban haki live performance pat u Arjit Singh usim kat sau crore above. Tinggi perlu bakane ka video kan ajing tip ip bal labis ngot nat skaba share sakiweru.